Kajialang kablalum kerke daki noilam kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kata shis ngi shwa jong kajialang kabanlong lasai kasngi karpunyo terek naiwing araja arpsan kalashim ya karai baka MCTODA kamdai ban pendam hakmat ki karkhana simen. Ketika jialang kadai ke belakot dak sarkar jela bat kaban kli da usembut menteri rangba uba kmi ya katana transport uba sniaw bahalang dhar barakani ke jialang anya don lang ki noilam ke MCTODA ki nongmi khmat na ki karkhana simen bat ke jia don lang ki we ki seng haka jialang ke belapen long haka arpo hundru terek naiwing araja arpusan hamadan mauring keneng ke belayalam da president uba moslandar marangar bat ki we de ki noilam ke MCTODA ke badai ke seng ke badon ya ke nong rem traikam bahkan update ya ke rai jong baro lang la menjur balada la syai ke sengi haka jialang ke jiakran comeback ni bagi trai karkhana simen ki pen ke MCTODA kan habban mi jendat na ke jialang Hakawai kaliang ke MCTODA kalapan skamru ya ke jing ai jing mod jong sembut menteri rangba ubas nyau bahalang dhar haka jing yalang ke balapan long haka nyau tarik naiwing araja arpusan hajuai West Jante Hills District balada ke MCTODA kam yo ya ki mat jing dawa kalak ban penlong biang ya ki jing ya ki ya ke ke mat ke jura ke bapilarai bas ke bapilarakti hakmat ki jongi baro ngile tang ya kata Lada dia berkampu saya ke cingin keren, ngin walk out no office ke bagi keren. Hatu biunam, kata ke cingin kuah ke cingin. Nama ngim kuah pada syong, banyak kertas, dan banyak keren. Ya kibom deh banyak keren. Nama pilih tim, bagi iPhone yang ke government, ketum ke cingpan ke jongka. Haji sisya ke meeting ke depan long, nakar pawai terik. Hagi ni tarik ke balada. Handrai pat dah kecikar pat ke joko gomen. Ngiskiau senai. Nak kata kedau ni ayat. Yang ke gomen bukan ai. Bukan kod yang ke meeting ni. Yang ni haka arpengyo. Kabut lasyai ke sini. Tetap ke ni ngangan ong ye pi. Dah ke buburong. Nginop pentam, nginop penduna. Yang kiai kimat kijurai kiba pilar akti. Kiba piklai. Nginom penduna, nginom pentam, bat ya kaya kumpul ijule. Ada gimana sekretariat nginwan pentim sepiu pai ba, hangte senong murkene. Kata kada kejang mur, kejongi. Bat ki ong ba ya kaya ka rai kat ki bawan menta kasni. Ngatrai ki bawan menta kasni kalau siteng na kiniru. Kat ku mejingdon na kalis kejongi. Bat ki bal ai message ki phone yang nadu menin, hadu menit, hadu menta step. Ki ong ba wat mensui chairman ya ka ega barai ki pai ba ki balawan na jingalang ya kata ki menjur tamba ya ka si ki bagi kre banwan kalong lai shai ka si ki long ar punyo tarik dan na kalian ka junga so ban ong ye bilang lai shai hang ni pada rai shai la da na kalian ka sarkar kam menjur ya kita kijing rai ki jopi bat kijing kwa alang ki jong ilang babun balang nginle kuno Jole kumne lada ke sarkar ke menjur ya kini ki jinggawa ki jongilang ki balai ki mut lang dei tang mangi trai trok menta lawan lang lagi kenhun seng ba pher dena ba ki dala ong yani ba wat nom shet kala ya ki pai ba ki ong yani menta te kani kalong ka bama menta kam dei shu ka je ki tang jong ka MCTODA hare kala ji ki jong kini ki kenhun ke ba pher wan ka sa lengi bat kini ki asion ba pher ki de kali kamai ya ki benta ki ba pher dan kalian kajongi ngisoban bu ya pi ya kali kaji kerpan. To rakti gitu giban amba laisai ada kasorkar kam menjur ya kini kijin dawa kajongi ngin shu ya sangat nojan. To rakti gitu ban amba ada kasorkar kam menjur ngin ya sangat no shua. To rakti giban ai jimut menek yang ada kasorkar kam menjur ya kijin dawa kajongi ngin penlong biang ya kijin Doh, jadi kamu bangin om baik ya kasorkar ni bo om nangi. Henry ke pajak, bat ki kenun beper di lai bensi menkersa nangi galong ba. Lasai ada, nakaliang jong pipi menjur. Ni hapan ra bandai biang jong pajak, badada pajak. Umi se surat ban strike, kamdai ke jibaka nakaliang jong ikum ki nong elam. Kedean? Kedai itu. Kaji keren mong ya dia syai, namara syai pajak, mela bania buri. Dan nakaliang jong deputy siam ikan bangalang don saya bendi. Teladon ke dia keren jong kini di parkot ke jongi habai kot banyak keren. Bat nakaliang jong deputy siam jong transport.
ulak keren na kini kiprano elam balada kata ka cement factory hadin bagi le keren kam ko ya kita kijing jawa ki basyongnya nangaliang jopi ki traitrok on ya trok pila banlek biang sya kajing ki tengah semua orang ki badan ya kata kajing saki badan lang ta kung kinangalam khang bangla kene alam bakla toraki badan lan kung kata kajing om tapi ki badan lang ta gayu to kini kinangalam ke la krusai isorai kuble ya deputy chief minister badai transport ba iru iladon gajing kersan gamut damba kata gajing ai jing mensimingi balada kini ki try factory kim komu ya kading kawa kajongi ila krusai bangin lek biang syaka jing yaki mo tatongin ai jing kuble kerpang ya ibala ai mensim ya kata oh hagajala hingga kota kan lokar pang na menta jogi lang barokhoy lada nangaliang jogi try factory lani nangaliang jogi company habaki wanseng kan sengjam mopo kajala kisah temi ia kata kentin nagi publik hering bat lagi benta boper kelong ba kila panong gitrai jala ki de banwan hakmat shwa ya kinu gikam gitrai jala kila bantrai kamu de banyo shwa gitrai jala lain no lada gitrai jala kim la shwa bantrai nino melaban khang namar na menta progress lani gaji ki ulang ngide ban ailat yang bangim la shumangi tidak kalian ngejong hilang barokah jamni dia tainia nadu menela jandon sikenta tang na benta kata gaji terwa jogi company ban sarkar banomba namta jongi ban ai dai ki kota bangin kitang kata kali hakashisni tidak kalian ngejong pi ngiko ban ai lai lut namargi mga ban suset ya kanu kamon karai shimet kalian jongi ndai mangi kinong elam ngini elam bakla ndai manong elam mangi penbore pi nakadaw gi aishwa ya karai kababro arai ne dan shirai terakti kenang bakan suk kekam rakti gitu kiba kwa bangin priang ya ka kota kawa terwa da di company bada kalian ke sarkar rakti gitu kiba menjur bangin priang da ka kota terakti bar kat gitu kiba kwa ba kanum don kota ba kat don kikali kiba dan jala ngin rakti to gitu nangaliang jompi kamu pim kwa ya ke kota kat kabadan dikali jo kitra jela dei bandlon swaya dikali jo kitra jela kumta oh to la syai to yang ane kamu la syai ginra da kamu lang jo pada kamu ba ni nomtre ya ni nomla ban priang ya ke kota mo to terada na kalian ke sarkar kam priang lani kalian factory kim priang ki penbore ngi ban sim ke kota ngile kuno Kamut mana kalian kejongi, kamut ngin ai be ka kubor, ka basyai si company, bat sa katorkar ba na kalian kejongi try kali ba nonya kali kim priang ya ka kota. Kamut ba ya kanu ka bang kikali jongi kidang don kitry muluk. Na kani ka jala ka jongi kin yo ban kin shwa maki, ba dia ka batam lada ka kampun ru. Kami lay an ai sa ki try factory. Kalau kumtaan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya